sarereya kanjeng Nabi anu mulia Muhammad dengan anak para bakor sapasana Ramadara dan Abdullah ibu Siti Aminah dibabarkan dan dimakan berbisa dan tahun gajah Rabbuna Allah hasbuna Allahu Rabbuna Allah ya Sayyidana Allahu Rabbuna Allah hasbuna Allahu Rabbuna Allah ya Sayyidana awal bulanna tanggal kedua belasna April bulan Masehira tanggal kedua puluhna hari pilah ngatahunna 500 cariosna 70 panambina sareng sahiji punjuana Allahu Rabbuna Allah hasbuna Allahu Rabbuna Allah ya Sayyidana Allahu Rabbuna Allah hasbuna Allahu Rabbuna Allah ya Sayyidana waktu sabar catur hingga cahaya ampun ibu minahun banjur babar cahaya kotoran orang keskenginya pitan sajalir ke tinggi padan serta harum sesengitan Rabbuna Allah hasbuna Allahu Rabbuna Allah ya Sayyidana Allahu Rabbuna Allah hasbuna Allahu Rabbuna Allah ya Sayyidana di akhir zaman pirang-pirang keanehan kape ada karuksakan yuswana pilih 5 bulan kestiasan kajian yuswana 10 bulan pas capek tak sasawuran Rabbuna Allah hasbuna Allahu Rabbuna Allah ya Sayyidana Allahu Rabbuna Allah hasbuna Allahu Rabbuna Allah ya Sayyidana lagi akan Nabi jatika minuku puji literaturga tekawani soparnya kasasami barangina kanjeng Nabi jatika minuku puji pinter keluarga tekawani soparnya kasasami Rabbuna Allah hasbuna Allahu Rabbuna Allah ya Sayyidana Allahu Rabbuna Allah hasbuna Allahu Rabbuna Allah ya Sayyidana